Iwi. Tumbal-tuy na hotel, hotel ay kaman commercial. Tumbal-tuy kaya sapas. Jadi di kau tu lewa hotel macam. Kalau lah kena pamsi, kalau kena internet shop, terus itu ya, dos kena lagi, sampai kita akan sah. Oh. Begitu pas mama juga kan sama mama lucu tu. Masih waktu itu masih mikir ya tertikam. Terus ini dia lagi. Terus kita kita harus bikin kasih tahu. Ni kuah? Iya, mereka tu alak sarwa mata kelima ke bikin. Oh, iya. Semua. Dapat kita balik, dapat kita balik. Kalau dia pun tapi kaya, kau yang di rumah iksan bium dia, kau Saya sambil. henda. Oh. Bari kusi matawi ako ba eh. Solomon silakan saya. Ako pala nga anti-share abang karatago ka di BIG. Saya kenapa nak saya kau komisi ni lo? Ada kau temai. Oh, kalau sini baru boleh merata, tak boleh kita merata. Indo mantangan to share. To share kina nendar to tegabu. Praise the Lord. Haleluya, binabawalem na ni Mami Kalona, ya kabinisi nga dinday. Binabawalem na Kalona, bay mula bakayan dua, ki Mami Songo di Batan, na ki Mami Sokalaw tagi kemuni, na ki Mami Garabi kemuni, baka binibinaka bay kemuni na Kalo, ka bulida na nomuni bosa na Kalo, na kabinisi nga dinday. Mami Samas, ni Mami Kalo, di Mami Bakatambora, kapag tu sabi kemuni na ne mami malumulumu ni mami bala-bala kere nga tu ya matamuni ki mami sa bebu tulita ki mami kere na kalo na nomuni bebu soti baka sabsabata ki mami bo na kalo ena nomuni rata le ram sabswa katiri mai na kaubela tai na bukai ki mami kim sadi go mati na baka binaka na kalo ena kabini singa ni lai ke na wambau na wale ni mami kalo na kabini singongo ni ke mami ndambe ni ke mami bewasei ni sa masula kana ni mami mbula na kalo turang mo ni mai sasa magitare manda kina ni mami mbula ni teiba ka baka titombo na no ni bosa kina ni mami mbula me na tumbu kandre ka baka wakana baka titombo sara and be tiki kene ni mami mbula na kalo me buataka na boe tolu sanga bulo ya andra na kalo turanga e na mbulo go baka sir sara na mbula samber mai ke mami sama kina ni mami kalo ni bukai ke mami ni bukan matalia taka na matai ke mami ni takaba ndo na kabo na lomai ke mami na kalo turanga ni mami bakas sama
o turangan ni baka makarita ka baka matataka na ya kami di singa dai vila na rarama ni nomuni bosa na kalo na kau ko ni alumni ni alo tambu ka vila ko na ni mamimbula ungeta bo tarabo baka mbula taka bo na ni mamimbula ina kami di singa dai turanga ke mami samasu na numira talaga na wagay ke mami siniti ko rawa na kami di singa dai ke samasu na kalo ni ko na tarana ba imbula mo kayo dua si ko taleba na be mbola na be mata buba le ba ndo na kalo oni na wonge ti rata la na kalo ndo na singa me ke na mai songo di bata kabuli ba ikemuni na kalo ke me sa mas ba ka be na katiko wala suti ko be kemuni na langi veder to kai ke na pokar ko ro ko me no muni to ndo nga ana ba chisu na ne ma mi soro ka ne me mbola ndo nga emeni au sakere nau mena be kinta pagi chiku be kinta toina ka bini singa dai maka ya bakit na kalau menentang kalau kembali ni sakti ko kakikin ito kalau bulan kalau temenawan ako bagaimana katakan nama itu beri nama beri semakin nama beri karena tapi itu dengan itu mula si nama itu tumbe kalau marah ketiko kalau itu beli ketiko cuma itu ketiko aturan nama tamu enak sabi pinagtiko na wale pagkatalan na kabingkuwa ang kinitangtalan ng mata ang nakatakan ng aroma ng kabingkuwa ang nakatakan ng marboy ng pagkaroon tiko na nangyula kalole hanggang yung bulong na gambautan ng siko ang todo que anda tiko banga mutua kita bawa naka na kami ko nang base kamay na nalala na bulong naka na maraw nabeta na kalo to bawa na kalo na naka ito samantalang nila na may kapatid na ba na manitagan na kami kuha ito nitagan ito na may makaibota-bota na bikaw ni bakarotaka may tuberkina na nitong bula may wakara matakikina wakara may labtakikina wakatito mutaka na mula ni Bewa kanin sa Besemati watakili Naka kaya wakati ko na mula ni Dima kaya mula ni Ro kaya nakataka na marri na kalo na nindong bula na mababalo nawaliw ng bula nawaliw na kokowa nawaliw ng bulan ni Beyangani, nawaliw ng bulan ni Beyose, nawaliw ng bulan ni Benangun, nawaliw ng bulan ni Besemat. Sa senati ko ng Jesu, kami nakaliko kindaw na ranuruan, yan sa rinunaka, kinmarang, sa nilalawan ni Kirona. Lawet at ko nakalo na mayroong bulan na mayroong balik, pero kailan kailangan kalau aku baru mati ko yung doon na kailangan bakang daw ko baka hindi mo dinataka yung maroy, yung litaki wala makating natin na nakala pero baka dinataka na sinikuha pero titiwala na ibalik pero narotaka na wika pero rawa-tarawa kalau sih na meron ko na naman kaya kumisa na siya na kabikuha kalau dinataka na kalo na wikake na karate ko kainda na kainda na marota katiko nda marota katiko ni wikake ndala ko beru sa ndala ko beru na tondua ndala ko katiko kina kalau ni tahu rindu semati rindu maroi rindu tangi rindu maki bala bakti ko wiki anda na may matan katumba so na matan katumba ang yang salam ni nanong nanda na evawayan para namin Nakta sa itara na nila raba may wag bin nakatakan ni rambulang nakatiko na lewan ni mo vale tiko ba kay kanda
ke nunang to bali mai viti ke ani da visi mati no visi da vitala no lo veta na klo ho bina akan klo ni maro e kan renre non renre la do roma to non dana mbola mai viti quando vanua to va bina katakan itu la ko sivi to te kono ve mara sasi sanane dona ka to rongo gani bagay lagi kin mon rambulan mon tumbulan to va bina katakan Amen, amen. Ang tayo na nakatiko na hukumi vale na kavikoa ke na nagubeki na watiko sa papaya. Amen, amen. Praise the Lord. Vamos dentro sa kinda bakitau doko ene kavini singanda ilai. Praise the Lord. Praise the Lord. Kitsugono mo mo tambu. Praise mandanga watikia una karuni benga una wase vitu tikina tinkawa. 2 Chronicles chapter 7 and verse 14. Karuni benga una wase vitu tikina tinkawa. Sanda urong mga wasuma bekenda ngandre nga meda to baka numitale na kabinisinga ni kuwa ito to tarati ko na lesson ni masu kaya kaya to sa raida bata kere meda to ngay wili kamay rua tolu sa kamanulong kira Sawa kay bali ayatamu kamasu kamoleyau kalesumay na nonray balbalata ang nagayroon ng malamang kabukotan ng nonray balbalata iya ikaw na pangamulan ng nonray namuno nga ube taranga wale le bumo be nga tinga kina kwa kachungo kwa na matangani na ya tubo sango ke baka rasa baka malum tegira ko ira na nung tamata rasa baka ide ne tangu kamas ken balang na tamata baka mbauta don me tiki tunde tiki ni nonong bulan na masu pati sinira uning do tamata masu tiko ke baka tamata alo koko wa sinira no tormai wana kaluena masu no tamata yalo kokotiko. Praise the Lord. Balata no dalam mai wana kalu da tormai wana kaluena masu. Balata we need something from God. We need God's help. And dengan reba na nona vei buke. And dengan reba na nona vei bako ko ataki. And dengan reba na nona vei sotabi. Ko wana muna enda masuti ko tiko kinai. Praise the Lord, Saya ko ba nga ngati kete tuchi gina. Na tamata ya ko na tamata ko na senga bukan do ni rawa ni lako wana kalu na mas. Bateni na bukan do ni ko tiko. Nanu na nanu mo tiko ko ya. Na lenga ko ko ro ni sort tanga ko nga bati ko. Why does he need to come to God in prayer? Ko ya Ko ya. So kini balambale na nona ya ko ya. Sabu kata lagi kue cungai, the hardness of his heart deceives him. Kata lagi cungai apa kuki? I think it's Habakkuk. Cungai apa kuki? Cungai ni kina the pride of your heart has deceived you. That's what Habakkuk says. The pride of your heart has deceived you. Kaya, kini malam balik, nanon antau bukan doni kue ngapati kue. Na nona ya lo koko na nona ndomonga kasanga ni be butu ni kina seni be baka lo malum te ko ya sarangaya ya sabata li ko chingakin tamata ya lo koko wa praise the Lord dua be tu kunen dona casa dua be bakuria nga bakalai haleluya ni berne ga itu preda no tolesoni. Amen.
Praise the Lord. Santo no chigo ya weekend to Santo no chigo ya weekend to. So please. Hallelujah. Okay. Sarap ni to read another notes. Can we look at our notes? Anyway. So that's what Habakkuk says here. The pride of your heart has deceived you. Hang on. Is it Habakkuk or is it Obadiah? Obadiah verse 2. I think it is. I think Obadiah is only one chapter. Is that right? Obadiah or Petaiah or Petis or Obadiah, something like that. It's Obadiah. I think it's verse 2. This one. William, verse 2? Chapter 1, verse 2. Yeah. Kaila au sawa kalele kakiko inakenda mali wala vema tentu. Yeah. Ko sambe viwa kali. No, that's not it. That's not it. That's not it. Let me have a look at my English Bible and I'll be able to tell you. I've underlined it in the English Bible. Anyway. Tuloy naman tayo natin. May sel tabi kita to. Tamatay lang kukuha. Micah. Here we go. Oh yes, verse 3 please. Verse 3 of chapter 1 of Obadiah. I think Obadiah is only one chapter. Yeah. Verse 3 please. There you go. What is it? Yeah. Koiko katiko enangara uwatu kasavevere munomu tiko Yeah. kasakaya elomamu ebe yanakauti ya sobo kinangere. Yeah, saraka. Yeah, the pride of your heart has deceived you. Nah, tapi lebih beli lo mamu. Lebih beli lo mamu sarap. Sabakan laiko ya. Ya, nona bibele. Nona toka. Nona paka fancy kena nona show off. Kaya saranga na buni nona lutusum. Amen, yeah. So there you go. So it's in verse 3. You can underline that. The pride of your heart has deceived you. Yeah. Yeah. Are they? Yeah. Reda na yaw di bono sala chiko kino kwa sana numo kwa ni kwa sa untouchable. That God cannot touch him, Senikila tigo kwa wala tigo ngango. Sendarai kini tingana leo ni baba koso. Safar rombaira. Praise the Lord. Kabo kan membulat orang Bibel le mati ni kalau. We cannot boast about ourselves. We cannot boast about what we know, what we have learned, what we have experienced. Na kahit salah ko turu mamay but na matay ni Coronida. I think it's 1 Corinthians. The last couple of verses, if anything needs to be boasted, is to boast in the Lord. Boast in the Lord. If you need to boast about somebody or someone, you boast about the God that you serve. Don't boast about yourself.
Yeah, 1 Corinthians. The last few verses of 1 Corinthians, but they lomaya in verse 29 tuna cukup anggo no flesh shall glory in his presence. Meka kuning donat. Ako kinanakamatan Iya. ko kay ko mata ni kalo. Ya asar nga. Iya may ko nga ando sa tuba kina ke Kristo Jesu. Ko sa bakaba na kalo me buni buku beken. Ya asar nga. Kabuni bakandoni. Kabuni paksa sabata ki. Yes, sanctification. Kabuni bula. Yes. Tatuan me arukina nakasaulay ko sa vos ndono. E vos ando ko sa vos Dondo, yeah. E vos ando ma ene buku itu. Ya asar nga. Na kira ko pertanya mata tapi nakai if anyone should boast is to boast in the Lord. Kaya. Kaya kan ibang balik kaya kain doon na kain doon may wewe ni musunda sa kaya nang monitor ng Jesu Kristo Patesong sa wewe nga ni musunda wayaw okito wayaw praise the Lord. It's a very dangerous thing to be so boastful especially in the salaw may buwan na kaluin ako ang bauta Praise the Lord. So there you go. Kaya natin may mga matelebi na pride bikin ito So I'm not saying that because sinikatsin ko pati nagsabi kita ito ko sa tamata bibili mo sa no. I'm not saying that. It's just a reminder. And ito mo ka nang numinga kina. Praise the Lord. May tatulak ko baka. Pag nakita mo sa bagit. Ya lo kimi, se lo kumi, lo komi. Alright. Praise the Lord. Adding in page 3. Kento sa halahat siguro page 3. Kento sa halahat siguro adoration. Adoration. Natap na adoration ng mga beach. Baka libo-libuya, baka tere-terea. Natuto baka libo-libuya na kalo, natuto baka tere-terea na kalo. Natuto langita na kalo. Praise the Lord. Kaya God is love. Tawili matakede mai rua tolu. God is love, and He has demonstrated His love in the gift of His Son. The greatest desire of God is that we love Him with our whole being. Our love should be expressed as His has been expressed in both deeds and words. People sometimes find it difficult to say to others and to God, I love you. But when love for God fills our lives, we will express our love in prayer to the one who is ultimately responsible for all that we are. Kanjeng sartengay, so nangona kita tondo struggle. Baka may bigyan matang kita tondo kaibig sa taso at kita tondo na kaibig. Baka kita tondo kaibig because we don't do that. We don't do that. We don't say publicly I love you. Kaya we reserve that and nangaw na ni Bibosaki. Ngaw na ni Bendomoni. Ngaw na yan sa sangat si Kokin. Praise the Lord. We only say that within the boundaries of courtship, dating, and marriage. Kaya and that's something to go down publicly I love you. But doon ako nilaling kung challenge tigaw mo kaliboy. Kung doon lang mo kaya, Grandpa, I love you. I love you. Somebody repeat that on my Grandpa, I said I love you. Kaya malam palibin kata ko mo respond yan ni. Mo tukunin ba I love you too. May bayay. So kaya she wants to hear it. Grandpa, you better say it. Kaya amen ya. Kung sinibol tam ko to ngor na madi urusabul ka dito. I think ko na sinibol tam ba molomana na kaloy na lomam todo kaya lum todo kaya nomu makita nga siya nomu koko kaya nga domadari may bikin ito please 22:37 Matthew
Matthew 22, 37. 37. Matthew 22:37. Akawa ko Jesu, wala man siya na namukalo na lamang tawzoko, Yeah, kena lomu tawzoko, yeah. kena nomu na nomu kena. Kaya na nomu na numa kaya na. Kaya bala-bala sa tamata tawzo ko sa rangay. Praise the Lord. Dalomu lomamu kaya na nomu na numa. Amen. Praise the Lord. Yang gonga. O kenda e da sinira ni da lomana na kalo era nonda. Kau nga bata mata. Sa taura na kalo me be ba ko ta ki se be ba unge ko lomanda. Me ra dagay lomana kina na kalo. We cannot love God with humanistic love. We can only love God na love ko essa mbita na kalo lomanda. Kwa na love ya ko ya na ngai mai abala kana ya lo tambu me raw kina ninda lomana na kalo. Do sa tor juga se Tito Bubalila. It doesn't make sense. Okay, let me ask the question. But to say that chinango na kena chinwol tambu. Well, before that, that we cannot love with our flesh love. And anon da lolo mga bakaya na tamat. Sa toro sa nga lolo manikalo ko sa may tiko lomanda, medang kay raw ni lomana kina nakalo. Balda na lang. Ya da ka kinabaya nakalo. Why is that? Okay, you're on the right track. Naka, don't know. So, bobola ka sa kanyo bullseye. I think Antima was there, but she was a little bit too shy to say loud. Bobola ka sa kanyo Antima. Kelambal na daw. Mbala ta kem ka to na lomani. Wala sa mo sa postal nga ba India. But ta kem ka to na lomana na kalo. Ano do to ko nga ba tamata loma nga ba tamata. Kita tahu na daw. Tahu na tugu-tugu ni kita tahu. Kita tahu na tugu-tugu ni kita tahu. We'll boast about it. Because we can love God with our fleshly love. Atau rawa? Ya, kaya endo tahu nang boleh tak. Endo tahu na tugu-tugu na ya, kita tak kamu ya. Kaya na muna sinraw ninda pa kambay kita kina sa metang galing-galing kita kina. But ni sa no taloloma nga ni kalo may tiba ka kenda sangay kaya nga takatan layo tam metangay loma na kina na kalo. Kaya balo kita to nating sa tingay ki. Kita to nating all we're doing is cooperating. Kita to na. Ito taka-taka patanga kina yalo tam. Tumberi kita to nga yalo tam, liu kita to nga yalo tam. Kita to sangay muria nga yalo tam. To sangay taka-taka patanga kina yalo tam. Ina katuto bay pakabuna sa kalo. Na yalo tam. Sabi ang mata tayo ay sa doy be taro sa doy be tukunin do na ka Kapag kinapanalaw, first love. Gori sana patung sa kornida sa mundo lolo may liu sa siya sayali kondol maniyaw kina. Praise the Lord. But kita go, we've gone through flesh love. Dala ko through mamay na nolomanimba ini Ventomoni, Baby Nakati, Baby Wasaki. We've gone through that stage of love, so we know exactly what first love is. Tarang go. Do you remember your first love? So we can talk na numabilang sa so we can talk. All of us should be. O sa kumanda kanila ko bukat si Tomboy, sabi to tong matang awaya. Pero magkakata na first love. Awak kena. First love.
Pessoal, não não se vê como sufi. Ngom chisu mana to betu dari tekuna avion dia. Andang kami Dasar. koti oleh situ kona. Dasar. Ngona yang kami do batla tekuna lalu mati tumbu. Kalau orang tak boleh nak kata melis tali Pasti wakasono sinda kala pasarana. Dono no basang pasarana ya wetwa. Saya di kona kami dan nunggu. Ya apa? Lomang anak kalu. Nakamani aloy. The burning desire for God. Gendo pa ngare dan nunggu to karena dimone. Untuk hati kamu apa teman? Iya, gendo timber ke mamiti ko balimbula. Nando fellowship wala kiwesna twice in a week, 3 times. Sa kata-kata ngamoy na nun to, sa wakas tarir to man kata-kata. To sa takabin ko rin, 1 hour. So kung ano rakadaki manindan, bitalan wa. Kami na fellowship at kirto ng buwan na be. But total nga, kami to abakla talaga mauna, the first love. Then they kept it burning, but then ito achik na burninas. Tundo siya Sangan dong mode, sari cuma dong narum masuk lebih boleh tambah surprise. Ketong bendo me wasete ko bikinan so wali mo la kinane bedale bikinan bendo amuri to Right. Dono mo baka salitara ya on kami ya Dono mo me banggar kati ko sayang sarana dia. Ya, aku wakil first club. Sarah dia tumbale na maile. Mo yata kana di fellowship. Praise the Lord. Praise the Lord. Toka. Praise. Dapat na praise banget. Mau betul. Apa kami dibinaka? Water-terea, libu-libuya. Tahu tali. Apa kami dibinaka? Iya. Sama tata cikan kita na praise. Okay. The natural, Ruwa tolu. The natural outgrowth of faith, worship, confession, and adoration is praise. We speak well of one whom we highly esteem and love. The one whom we respect and love above all others naturally receives our highest commendation. We praise him for his mighty acts, according to his excellent greatness, and for his righteous judgments, for God himself, for his works, and for his words. His people give sincere praise. Non ta bagat daw takana non ta kaluwe. Praise the Lord. Thanksgiving. Okay, now Thanksgiving. Thanksgiving is what? Waka binibinaka? Waka binibinaka. Praise the Lord. Thankfulness, Ruwa tolu. Thankfulness will flow ceaselessly from the understanding soul. God has forgiven our sins, granted us acceptance as his people, and given us his righteous standing and a new heart and life. What reasons to thank him? While ingratitude marks the ungodly, the believer lives thankfully, seeing God at work on his or her behalf in countless ways. So in everything we give thanks. And the beka kita do baka binaka. Praise the Lord. Sa tingong gore na kena be tingin bolta bo bo bota. Na raw na kita to bakile to no man madawa
me bukai kenda kina mena me baka mena tu kani research kana to kani brandinti ke baki keli vetin vola tamron do bakeli mai na kena baka pertania do bakeli na kena baka vitsi me mata ta chiku weekend. Praise the Lord. O sabukan uni chiku ni na lesson ni wala bimu kisara baka lebu weekend to lebu sara baka lebu weekend to ni amba kingo na bukai kina no to bulan ni masu Kaya kini bala kaya baka tuturo wala tsaka na kina lesoni tunggu seni practical tak kana kana tunggu lida chigo sama musar kana tumay bulida chigo na maswe. Praise the Lord. Okay, prayer is referred to in the Bible. Go vida na katugunan chigo na ibola tabu iya baka matalata chigo ni masu chigo na tamataya calling on God, ada mana calling on God kadi buana kalau kini karua calling on the name of the Lord nana kadiwa se masuta na yada ichoba yada ni turang crying aloud to the Lord nana mutangida nana kalau lifting up one's soul to the Lord nana mulabeta daki na yalomu wana kalau seeking the Lord, wana no buka sangarana kalau. Approaching the throne of grace with confidence. Na nomu torobana na tigo buka turang ni kalau. Kena kayu itu ko tong gori drawing near to God na nomu torobole ka buana kalau. Ko kede ai tuguna chigona masu. Ay away. Kito na masama sunga masando to na masu. Ko kede ko tuguna chigona masu. Kini matai sa tong gori ko na same tin ka vitu ono. I have called upon you for me and hear my speech in various forms, such as you will hear me, O God, incline your ear. Praise the Lord. Satong gori calling on God. I have called upon you. Kena buka bitsi. Asatang ibikin ini. Iya. Jadi mau dia udah keluar. Right. Nanti bakal orang dia iya kena nunggu bosa. 76. Ay away. Au sata no? Au sakani bikin ni? Asatang ibikin ini. O yang satani. Kung ba dia tanya tanya, alright? Jadi mau dia udah keluar. Right. Nanti bakal orang dia iya kena nunggu bosa. Okay. Calling on the name of the Lord. Genesis 4:26. Seth also had a son, and he named him Enosh. At that time, men began to call on the name of the Lord. Sanjina. All right. Genesis 4:26. Asa sulit yang dua lalu resin katanya asa vakairan koya ko inis enangau na koya erangai vakate kibuki na natamata ni vakate kaira na yava icha. Oh, you okay? That's quite different. Nada na no translation na kiro. Same thing. Okay. Genesis 4:26. Iya. Genesis 4:26. Sulit ba malwisi? Katangan, kabakadan ko ito inis. Iya. Nangama ko ya.
Erangay wakati kina nakamata na wakati kaibira Enacho. Oh, all right. Also had a son and he named it Enoch. At that time, men began to call on the name of the Lord. Duindui Sarah. Iya. No mo amplified sin chukong gori. Goriraran na. Oh, here we go. No. Yeah. Because this Bible might have a different hindi siya nga ba kayo? I wonder why ito masari kasaraki ng malim na kamagits. Here we go, verse 26. Verse 26. To Seth also a son was born, whom he named Enosh, mortal man or mankind. At that same time, men began to call on the name of the Lord in worship through prayer, praise, and thanksgiving. Rather, men began to call on the name of the Lord in worship through prayer, praise, and thanksgiving. So, hindi ba nila man kinababanda wabitsi? But never mind. Reasons for prayer. Okay, reasons for prayer. Tapos na muna, doon kina, meron daw masu. And doon meron daw masu, should we pray? Do we need a reason to pray? Reasons for prayer. Ay, to sabihin ko siya kito doon. Na crying aloud to the Lord. O salin natin sir. I apologize. Psalms 3 verse 4. I cried to the Lord with my voice, and He heard me from His holy hill. I cried to the Lord with my voice, and He heard me from His holy hill. Gonga, singin yo yirak keda eratang itu kuwana kalo iso minanon romaswe. Natangi kweda katiko natangi wana kalo bona bibo ka ungi tini yalo tamboy. I cannot stress that enough. Na bibo ka ungi tini yalo tamboy. Yeah. But I saw salamani tangi radan numatiko kaya baka lewu na non ratangi wana kalo na soma na kalo na maso siya nga sarga. Praise the Lord. Sini kini bal-bal ni dua nga tangi tiko wana kalo na maramo sana so bisara na maso. Not even. Praise the Lord. Iya. Natangi ko na kachika pa ta ka buana. Ya na bibo ka ungit ni ang tambo kina nonombula. Praise the Lord. Ya na bibo ka ungit ni kalo na nonombula. Praise the Lord. Sing tangi wala tunga batang na tangi tunga. Praise the Lord. Salah ko la ko so sarda numa. Meron lang ko nga wala kalo tangi nga ba ko sa aso bisara nga. Oh no. Please. If you cry in the flesh, saya nga sarga. Ya William tamay kana ko bitsi. Au atangi bichowa ena do Mungu asarawadia ukokwaya mainono na uluni gonota. Totokan sina. Praise the Lord. Ya vos sarangan na masuya. Kina tiko tambo di kaloe. Praise the Lord.
lifting up one's soul to the Lord. To you, O Lord, I lift up my soul. Same rosa nga kalima, tikina endua. Matangi tikina na same rosa nga kalima. Kemo ni chova ko sava ngole rake na lomi. Be kemo ni chova au sava ngole rake na lomi. Wow. It's a prayer. Gangani masuti ko ya. Yo nanu mo ya, hindi doang na share ngai lang ata to TV ta je doa ber ndaw ni sami. Saya ngai sama susar cinga ya. Nama semua motor na ko saya ke no bakamota. Iya, ya sana. Seeking the Lord, gonna pakasanggarana kalo. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Pakasanggarana kalo. Wanta pakasanggarana kalo na mas. Ruotol. Pwede sa kuniatiko. Do baksangra chova ni sa kulera do masuti ko ya ni sa brole kati. Oh, darong binangan din ya. Will talaman po ang duwang kasi. Do baksangra chova ni sa kulera do masuti ko ya ni sa brole kati. Do baksangra chova ni sa kunerawa. Do masuti ko ya ni se brole kati. Ngomong ya. Enta baksangra na kaluin na mas. Praise the Lord. Approaching the throne of grace with confidence. Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Gosaranga nunggu favorite scripture. Nila ko wana kaluin na mas. Kuasa rengango. Ya rada tuna toko ko ya come boldly kunila ko mana yalo rere kunila ko mana yalo loma rua kunila ko mana yalo ndanda tubu come boldly kira ba bici Ano kunika ngore o torundo kina piko bakatura na lolom nenda binakatikina Nda ya mani kalina kawiki enangona kina ya kwa tunapo in times of need. When you need God to do something for you, you go to God in prayer. Ya kita tahu sabi singa because we need God every day. Ni kachi kumata ko chisu ni kachi kumata ko chisu na choni tilkalima kaya kando tawas tayo di biyang donata senga ni rawata indonaka kaya baka pertania kuno kaya for without me you can do nothing. Lako may buhay ng dondo. Yeah, you come to him in boldness. Kaya ba na boldness ko datang na kaya po sa bata confidence. Wasin ka lang kaya baka bitch. O sa tunod ka na kaya baka pertanya. Natapos na confidence. Dondo, I know. Praise the Lord. Kaya mo and the toro mo na kaluin ng dondo. Saan doon ito kaya? Right. Drawing near to God. Na toso wala ka, toro wala ka mo na kaluin. Hebrews 10:22 kaya mga pertanya kabango, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Dapat kena baka bitsi kere-kere. Wilmain kasi Ela torna peani ela dina kena bakambau tendini sar. Nisa pura ita tu na londa.
Menga kapu ni beta ikenda ena da. Kasa vaka silim tu na yalonda ena wai mukar. Ena wai da? Ena wai mukar. Wai makari. Wai makari. Praise the Lord. Indo tala chiri bol tambu chikna sai ma usa sini kila chikna sami be pada usa tur ngayen. Ebango binaka be ya me utor wala ka buana kalu. It is good for me to draw near to God. Dona sami tu nitga. Binaka be ya me utor wala ka buana kalu. Amen. Ya ramas. Ona da ro enda sanda do ro sakirei menda tu wasongu mana menda torbo wana kalu ena mas. So this is what they're talking about. Praise the Lord. Torbo wana kalu ena mas. Here it is. Sampai reda kena kena cikini bola tambu, di bola tambu juga torbo wana kalu ena mas. Praise the Lord. Amen. Enda sada orang senta kala lai mai nenda orang ada ni rendo tu terang kasih. Ibu lu tu, kira menda kai torbo na kalau ena masu. Oh, okay, torbo na kalau ena masu. But here it is. Usara dengan kena ciri boltam. Kaya ni ena ya lundina kena wakam bau tendina sa. Ya serna. Isa kureta kitu na londa nenda kapu nenda kikenda nenda. Kasa waka silim tu na monda ena wai makar. Amen. Kaya ko tukuna chikino ya we. Kaya baka mbete ki chikino lo menando na kawa kapa. What do you do? Confess. Confess. Kata nong kay toro mono kay toro chiku mana kalo ena masuya. Sa toro chiku mana kalo ena daw. Ada boleh coba daw. Assurance. Assurance of faith. Iya. Dalam pikiran gue ya ke bekas asangan di bawah motor, asangan di bawah motor. Iya. Sambil besar Menda pinakat. Ya. Pas atau kalau yang tonton, bawah motor di sambul kue. Ya. Bisa sambil karena pas itu. Ya. Tinggal ya. Kantor ini kantor neon. Kantor Hebrews 11:6. Yeah, for without faith. Absolutely. Because faith is the currency of the kingdom of God. You are saved by faith, everything. The currency is faith. Yeah. Faith works by love. If your faith is not working, check your love walk. Loloma. Kaya ko bibichi na loloma. Yeah. Because faith worketh by love. Kaya misa sangan nila kata-kata bukan buta. Cek kasara nom lolom. Yeah. Sapa kata ko chiko nom bulan ni lolom. Yeah. Something is affecting it. Something is contaminating it. Kaya lay safa chiko kidara nom faith. Yeah. Kaya praise the Lord. Sabi ang matata chiko bikin da tuya. Dove tukunin do na ka, dove kain do na ka. Dove va kuria kinen do na ka. So let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Kaya ko hindi bichukin ko tunachisu ni mai. Ibu tambora no muy soro. Kaya pa kasi chikuin do na ka patana wa kamo da patano ko. Bita tu kana no muy soro, le stalamanda. Lay reconcile, lay baka binakatakan mo bewekan, gaya lang may baka tamboy sorrow. What is he saying? Go and apologize, confess. Nasarangan na peten confess. You can't come to God. You can't come to God. Ni se tu ira na vei bai na vei lati, per lati tu non da bewekan ni watakina kalu. Because that's what sin does, Na ibola na kaita kamu koe, imbita na ke indona ilati. Barriers, obstacles. Me baka oso taka, me baka ramul rabu tak. Na non da bewe kani bat kena kalu, me dona kaya na sangati ngana tibor.
na sanga tingo na teboro me afekta ka na non da bewa kani wata ke na kalo me ka kuni da sema bin na katubu wana kalo. He will try his hardest and abaluti kenda tigo e singa and abaluti kenda tigo e singa na teboro na non da bewa kani wata ke na kalo ni kilabi na katubu kani bin na katuna non da bewa kani wata ke na kalo. Oh man, we can accomplish so much more for God here on earth. Praise the Lord. Koya ko sidi binakata tikino koya. Binakata koya men da be say. Baka mata lotu. We say baka mata tamata. We say baka koro. We say baka buwale. We say baka biwekani. Dasar nga natakata ni Tebor. Praise the Lord. Gasing-gasing na teboro. Gasing-gasing dasar nga. Ando makilata lao asang anda na kay. Ngunay ndolianga kinaman ni Robi Samati. Wakay. Ndrendre saranga veya umeo basu kanila tiya. Ka ndrendre veya umeo tohruwala kawana kala. Yes. Balatan nila tiya. Elati. Umeo ngasiti ko nungo ulit ko. Hati beli yang lebih marah itu kembali karena mata tu kona non lebih senang. Kaya ali na yang tambo yang berkenan. Sana kurina. Membulai. Betul yang tahu berapa kanar rube? Koko yang banggaran yang rawat kini koko ya bukan. Ali. Ya. Bamakan baka ibu ni lah ini kilani. Bukan anak lebih senang. Tak boleh serana. Baka laru sahi. Kasi naman buta ko wala nga. Tulu ko na na ministry. Buta ko, rabu-rabu, barusa. Kaya kasaya din siguro ito na tulu mo. Kilasaran siguro ngayon ko. O dahil taka-taka siguro may takuberto Ni sa yeti ko na buta ko, yeti ko na rabu-rabu, yeti ko na barusa. Sa kilasaran ngayon, lenga machiko. Anda baki. Iya. Bakit rumah ko ng daw mas. Tangan ko ng daw Malam-malam. Magdalawa ko na. Bali mo na ako ng sa Tosakin. Iya. Kung sarang naman dalam malam-malam lewe. Bukan sarang daw sino win rock. Yang ko ay dami kayo. Magtapasarangan mo to berting ko. Naman daw tutusan naman ang mas mga kaya nag-ibusot naman tos Iya. Kaya kung alin daw iya. Kung alin saya na malum-malum yan tanggay bawal sana kayo pa-relax the flow yes tanggay raway ko nga siya nasarangan ni for the first love ya kami alin sarangan iya. Então rin taman like kutalista naman Rono nito tara Brenda nito tara Ingo mana susul ni tamana Rono ni kena Mal-malu mukila dahil kasar Totoo na kaya beran-beran na kinawan sunay. Of course. Iya. Iya. Ano tikin na to awang garalis tadi kita masam sudah kon autangi morong dia bukan dimandi karena na ngani masya. Psalms 3 verse 4 ya. Psalms 3 verse 4. Iya. Iya morong dia ngaya. Psalms 3:4. Psalms 3:4. 3:4. I cried to the Lord with my voice and he heard me. Yeah. Praise the Lord. Amen. Ya sama usar jangan dibombo kaya. Bombo sa mosar jangan dibombo. Sa kilasan kung apa. Iya, quando masuk serangan bawa kambal tay. Iya. Mosar jangan dibombo. Balas ikan weekend dan. Iya. Kaya ko kirech ko kita na same 5.2 nangona sa tombo kino ko sa kilay kina o kaya ko na moderi pa di sepa gaya ko may ba o Nathan so de gaya may prophesy buwa kung gaya masuk niya ko na sa 5.2 ko tum ko pa sa kay kirech ko kaya may kakuni kau tani buwa na yalo tambu chob
because he knows the value of the Holy Spirit in his life. Kaya ngai sa kuasa ngai masuta kino kaya kano ngai kere kino kaya. Take not your Holy Spirit from me. Arena mana ya? Kaya kau takabong gombalta nunggu bola doang anak kau kere aku ngani kau tatanya nomuni yalo tamu mai beo. Asa bo bukan dong bola sarana manusia. Boy, to me it sounds like a bargain, Yeah, but okay, you can punish me for this. But not Yeah. this. Please, kuang ani kau tatanya beo nomuni yalo tamu. Wow. Kaya saan doon nakanakitumbo rin ng relationship. Kemuni nakalo mani bula elomangu na nyumbulia elomangu ni alo sosaba kawakaboya elomangu ni alo sande ni kako ni wakasevia o mai na matamuni kama ni kako ni kauputani beya o nyumuni yaitang Asara. ni wakasukata lekibeya o na maro ni bula sabu mai butuni kama mitoko ni au enaya rusani mutoko. You see? Psalms 51. 10 to 12 bawili ko chika. Nona sam ni baka tutu sa TV tay. Berteman na nona relationship with Bathsheba. Naraw sa nga di ba natakan na masulo weekend ay? Siya ngayon sa kita sarangan ko. We may not commit the sin of David, No. but it doesn't have to be adultery. Yeah. Oh, nga to bital no takat Yeah. ko. Yeah, sarang. So nung una render sarangan men ko palista. Yeah, the presence of God. Sa tao na sarangan doon ng una, garo ningay lututal may kina na presence ni Kalobe ken. Yeah, takes a while. Yeah. Pamana ko na tukuna rin nando bibaluta ki you guard the presence of God because it's very easy to lose it. Very easy to lose it, but very hard to gain it. Yeah. Kaya daw lew sarangan daw bibaluta in sarata na lutuwango. Aran daw beses ta kasarangan men daw. Oy na sinani mo ne meo chat kay la tunaluben lomani baluto. And I said please take that baby out. Because when I disrupt ka nan ron ni ilum ni kalo. Kasi no boy sa tiko nga nanonra na mother's room. Na mother's room So ningon na nga sa tiko buko sa ginaba ko tanong ni. Sara la ko saranga mayor na nakakachiki na ashes nakakikida. Rakota saranga numu prem numu kato ningon na ngone kede bakando. Ko chiko saranga pa na baby room. You go and stay there. Yeah. Sa chiko kina na microwave, kina na kato you can change your baby there. Your baby can cry as much as anything there, but just don't disrupt the whole service. But I remember a lot of people they didn't come to hear your baby scream in the service. Kaya sanangon sa singasarangan ng dubi maku to na konsepto na ano. Balat sa sarangan ng tuitobo. Yeah. Tama na. Praise the Lord. Sabi naka, o sakire mi to saya to komande ke to sanangay pa kuriatale and amada wakatumay. The reasons for prayer to kay taraya niya. Hallelujah. Praise the Lord. Yung sakire mi to sa torwa kaluan na mas I'm repeating it now. Kire anti-ro. Mena tini chiko na to songo ni na kabini singani kuwa. Nandun ang Diyos. Thank you, Jesus. Termasuk yang malang yang kita terkatakan orang itu dengan orang nak balik mesin tua, nak balik dalam, nak balik itu yang menerima itu kan. Itu yang mengatakan lain dalam dalam. Sebenarnya kalau bisa itu boleh itu. Sini kuat kita benar nama kita mendandera nama meniwali bina kau kita melihat kalau kita nama meniwas itu kalau ngata nanti kita sini kuat kita mendandera sudah naliangga pada kama waktu begitu bersih kuat sebab mengata karena minta mata kena wasiti kena nama meniwas wanita nggak kena masuk kena bimbing masuk kena ditumbul lagi sini
Ito cuma ito bang dita kan ko. Inawala ko saro tangan mas. Yes, Tangan Lord. ko ang bolta. Jesus. Kita kiri motorangan ni lagi waro tak tu. Kena ditumbu lah nabi sing motoran. Na balik na ni balik na ko ni banda. Umita mata na siya ni ko ni kena solitiko. Na namun di balik na ko mi kena ni bakit ko na bago sekali. Terang itu ni kerana itu ni na bilowai. Bika kiri karang itu ko na Kapag study turang ni giso mo biro turang. Thank you, Nando Jesus. na nga rin, kaya rin na makitulog kina turang. Giso mo nang daw maso, giso mo nang bika, pero di nakata. Natikiniyag na kambo. Nabali ko ng pula ng mata, nabali ko ng mata ko bali. Maroy pwede ko tamango. Sunod ko na. Ayaw ko matuwa tamango na kaya nagkaragti ko na. Kaya baka buwan daw tagti ko na naman iwasan na rin ang kaya tamango. Ito ko lang yung doon si Wading Sakal na matulisin. Ito wag na pinakatakan. Ito may maroon siya na naman nilalama. Naman nilalama ito naman na rin ang kaya tamango. Nabalik na sa kanikuha. Kaya ito lang naman nilusati. So ito tamango naman sinunod ko tamango. Yes. Kaya ko nakakatulak ka at simpatan naman. Karang di ba sa ito sinunod ko. Nabalik na sinunod ko kung di masantal mo na sinunturan talang din. Amen. Naka. Kau kalebo. Bless the Lord. Kau kayo. Naka, binawali mo kasi. Naka. Amen. Nawali mo, Tima. God bless you. God bless you now. Binawali. Auntie Ro, thank you. God bless you. I have